mama wakwapa ever embra attention TV so social media trends nepa ana mede besomo e attention TV se kam yakoye se ga na memu hanko ade adifo asofo for evangelist for ana ados ye be kan se bakatari ados nti emu krem papa sa enso na bible ye hu mu ahodo nti ye hu scriptures a e wo se ye kan ana ye hu asofo a ye hu se ye papa ana so nya papa ene abrante bia ne di ene nana Kwame ene nsembi abetutudwa ene ya popra pastors bia wo ga na memu ha se da wo chirema chira asofofo ebinimu e wo sumasem bi anaso wo ade a eya na se wo wu a eya na won sofo a won so eka ho no eya na ne wura papa ye fise sofo no e de saade no eko na kire se asori a ye kese pa wo ga na memu ha se nko ade chale enye evangelism nko ana odi wini source no abrantie akasa bebransa na e ba putie no amenka wo se University Foundation ana koya foundation wasa masna mili jumedie ebesomo e attention TV so the number any 054-8302985 University ehwe mobra woni bi ajankam ehunsia eno tika krawa na wono fa bedum University on ba koya foundation no ama ho mfaso so edi abro yenko tie abrantie enumudie embrasisia na question bi wo no ma mi bisa nkrofo kai false prophets and then their doings. But you assemble couple and bisa say Nkuto away. Nkuto away. Barakese kwana so away. Barakese kwana so Nkuto away. Yay! Ghana for Nkuto has been missing in the fraternity of prophets. And a Ghana for a bisame say. O man chame. Na papa way wakwase yetin nka che. Ni TV no adan ade na asie Power TV yadum na. Power TV e wo hefa. Eye dan enkofo ba me nche me busa me say omukọ asori Wednesday a ya bie dana to enipanim omukọ asori Sunday a ya bie dana to enipanim omukọ counseling na ya bie dana to enipanim adan de na asi hey Agya ba jo wa fa hen odaroma wo fa hen wo kosi hen ade na asi na mpacho ma mimu sa asembi asembia ba Agya Nkuto nyamba pano no oba kai se ne sofu bi awu kai ti asemi ne sofu bi awu bebusumi bi ni ne sofu bi awu ama Agya Nkuto kopia ase ma abusuafo no pamo Agya Nkuto oba kai mo ne sore manim bia wono asore wo bu afu se wo mate se Agya Nkuto akohye duam to maja asore no ye kwana sei ye kwaku frimpon ya asembeba asemnaba ente ya yenyan wo headquarters ya ne se Agya Nkuto akowura duam na sese wapie ye no Agya Nkuto se afen wo be sha sori ni mo kena eti sori mani bisa ne se hefa na Agya Nkuto ko hye kai hefa ana Agya Nkuto ko hye ya afen wo pia wo be ka kire Ghana for se afen wo ba na wo be hye mo kena kai hye amenka se min kire wo te Ghana ha na da bia no wo the religious studies but your co school no religious and moral studies RME da bia RME religious and moral education oko SSA we CRS da bia wo de no sa ye okromu na asofo bi omo ye prophet e ma won mo ehomne so na mbeka asem bia mana shocking krofo bi wunim okatechi afrifa ai asuofia adankwame kwan mu no
babia ensuo to a na yiri afa kwan no a obi nko obi ma okatiche frefa asori ewo ho Ghana fonim but the nay okatiche frefa wawu but na asori da wonim say ayam fufun ene nkwaye ene obi nko obi ma ewo na asori nim obi kura ntimi nkwaye asori ewo na asori demo edientia wasifie kase pa wasuo fia adam Kwame honom wasifie ho amanfrum ho no wasifie kase pa ho nso obi anti edientia mbema ho ade bi. I'm going to give you a gist na aba no ho. If you don't know, you don't know, but if you know, you know. Mi okrom ha ena okateche frifa ewuye etoye na asofo mpanyinfuo bi ebi ni computer man mo apa life mo sofi ana sisi na boyo se fu adwuni bebre kum chacha eni asofo chocho wuro bi wonom sorry sekete chefifa wonom koye na yie abrane ni abrempo yie abra kateche frifa wu ye to se kim na mo of penny bia sorry ai Ghana na mo of penny bia sorry na be kan asem bi amana shock Ghana for na me was of penny bia sorry I will see why you suffer. What in command I say? Also, why you suffer? Why you suffer penny pa? Oh, yeah, sorry, I was our crying house. Sabre na me was sorry ho. Na bra katache frifa eto ye no. Say na suffer no ye. Suffer no effording I'm saying. Ana ni Paul ba ko a ewo ho ti se asori ni pillars okojira ho sei ana sofuna sem o be kan se sometime na counseling enti na yen ewo ho no na yen no so sa ti na ya sofo ni mi ene yen a ye bo instruments e wa asori de me also ya komfo also ye sofo o ye malam o ye sei de ma famu no enye ne ade bia ma ye bida ti de mo ye na minim ade bia obi aye bia o Ghana minim sofo no fodini am say kogina one of the pillars mo say why ye say wu what the ade ne ko I want to buy me trim na say what the ade be na ko why you say wu e de ade na ko tieni you sofo ni gina asore dem wan kan kire nipa ba ye ne ho no de na yini social media na imagine tra ha sei na me ye se de ayi ti sofo no say o de ade na ko e ho na me tena sidi na me say what the ade na ko nso ampa because o ye ya o katache ye ya de ade na ko because na niema bi wo no mo a na wo so otimi to ho na mo e na o de ko ye ba wonim ye kan okura ni nche nipa asofo na wo Ghana ha no bebre na nim se wonum e de niema bi e na ye wo madwuma asofo na ye ji wo di no bebre na nim se wonum de niema bi e na ahye wo madwuma ni mu e de ye wo madwuma bekoti se Agya Nkuto akwhye duam na wonim ne sofo na owu ye no a okwa ye na se ye pamo no ebeto odwa se okanu me nsem bi to abofra ne so ne sofo no so ana aku ne sofo
But during an interview, Obeka said, no me ni kwa so ye sofo a o kan no me eto obaso. Uye nyame ni pa. Eni kwa so o kan no me ete obaso. Eni kwa so o domenda. Sana Agya Nkuto kan. Eto meki Bible reference bi a o kire se Elijah Elijah etumi ba na so no Elisha di Elijah nwosra eye adwuma no ofro ko bopodo so no emrante kwa bi eye nkura ebehia no ena mo ka se akokoretipa frobre ena Elisha eka kire nkura ne se e commandi sisre free enwuram ebe memene sa motofo ano nkura na omu huru but o ka kire Ghana fo se ade bia obeye bebu ho atem Ebusiana na Kwame allegedly a wo kire mo akire se kamya kwesa so mo fo bi no mo e wo Ghana ha no mu se ya e kamya kwesa wo suma sembi eno nti se wo a wona wo kan ho nso na ya na wo dwe ho kra de kan think fa a wo kire ma so fo bi no mo ene Agya Nkuto na kire se wo kire mo nsem bibre eno mo ana me de abeso mo e wa Attention TV so amenka wo sa Attention TV o Facebook, YouTube, Twitter as Attention TV GH social media trends ne ko ana de abeso